ne mambingi ya wika tura kamboto igo tura kumanyeli ya wenete kumanyiwa nga COVID-19 kolega de serikali atebire nga mboracha asinse ya Kenya kulinde mborororo hase chinse mochinde igo nole nobo subule nobo ene bwao woko etanga tonyora umuchando yikiagera karuto kire tali muchando limu ya mono no kubote machiko na maragali ya marora so kubeke mask so gwesaba kira chingaki obotiga ko hagan gose hugging na kobere bikundi bono ntoku manyereri go bono ntoku ganyike tumanye gotebanga boni etange igo tuetange na mapeme mambingeli tsikoli ya Jumanne chitariki 15 umutenyi gatano nalimo umwaka 2023 matukune agendete kominyoka mono budget incherere gocha nyege gocha wetigwa ekiagero inoro muswada no mjadala moneno ora sense ya Kenya na igoro yebango igobono tokwaranira senchira ya bene korobono ega mpaka chikora chinsa isato nalitogo koro morobelio bweli tsikoli rero inyoro munyagitali ngo ikara se studio tokwanera michande menga maroire mwanyabanta kule manaende na kiora bwene ogotubeka chinchira chinde nyokwa malioga nyagitali for a long time kwanyore nga ichibu ndiyo ntobwatali ichibu asogochi agosuka gocha abona kirekora gense yamone nusuchi abono mambia asebona good morning no kwegena waito nyasago kobokire nonye kwabokire kobwata makuba nonye kwabokire kobwate siero likolende kwabokire na magora agabere tunashukuru Mungu kiagera abotambe Brighton gago tumanyanga healthy is wealth karole omubiro gore bya ebimo bya obire boronge byonsi gaye ni goro monda to enda nyagitali otebunge kimo kia ekemo kianyare ko bakigo saleka inavunja moyo gobono twirende buya kebochenu tomenye buya na inde twabarganire bene to kumanyanga na bogo tobwate kwetera senchira yemitandao otonyora ali Facebook Ndizi TV News Digital YouTube no tole Ndizi TV News SMS number neri goroga abo mashabiki balimona tutumeke SMS number yabo Chris Arogo sa Henry Yora mwenzi twabarganire asomorobelyo na balimo gotobwate asachi Facebook chaito nyora Saron Tita nyora Brighton Makoli egerto sange ase obwamego karibu sana ase mambe yabona bya kabisa genda tutumira uchumbe ya wedra sinambe yira seskini yora 0792 192 na namba ita studio simambe yaboni ngototenga kikwabokire nana kirobertiri tukuliao asimambe yaboni litukulia Jumanne ligi ya abandi nabadira abalibe abana badabe ligi ya lakini ja mzingire na ense negendere gusukwa gochi bose bali bonsi baigwete bobe baigwete birukunyo barasinya gitari barasi chinga cyabo korinde baigwete basemebere yabo etoko batomero kobwena kwabwa tiganya saba abarorekanire nande abakuna sibarwara dende banyale bakobwena yamarwere nintu akore makorende tomotamere nyasaye nabakonyana otobweniri nande otororeire amabera na odadine karugwetera chinga gichinkongu choborwaire cheme chando nali enyasa kumanye ndio kutakumanye destiny yao ndio kumanya abasani nabo kumanya abairi ndio kumanyana inki okarikyara nonye Yesu na reta atena gaki iki gikombe monne kwari kwanja gete munero rerete aheningo kyan haye foro waye kabisa naye kera majungu ngo cyara sobogima amariga ngo cyara se obogima nobo robotini ngo cyabole sobogima kyagera oise gweta no yampara liguriyo kariko bete naboko igoborro naboko rombi sana kolende ndirikaye karo gwete bobe asebi mobiao ekiagera lende karo ko iguno mbotu kometa lyo ko boruire borobotindi kyaro nte yogotarira oya abantu bono baralire uri no ribie ko kolendete akiri mugasake uruire ngoma jibori korro bake kyara wasani ngo gotarira bale mwara gamba keigo lenda kire cha msingire na tutigere nyasaye atatushindia kila wakati na ndenero mobui bwakera lingana igumanjumari tonyora sese memitara Facebook tonyora Ndizi TV News Digital ekero ikasense mengo deduna like comment and share kero comment tutapata ujumbe wako asemambia boni kwetera sense meyo yemitandao abuna sense mo ya Facebook abantu bari baje kuri Facebook wali share abasani bao
bari barasensemo ya Facebook asemambi ya abone right no mwanchi murigereria igona ritukubugetie togotebete ngonya kanya torabuka chinsa na chichi bari babukire bagendrete goswase kibago tunashukuru sana kiagero mukinoro togoteba ngati gatobe mu mincholimi into seraribu kiagero cho seraribu abo cha gosere miaka yonsi na ndonyorenge gwatigaire busakore ndekero mu mincholimi namuka mapema sana asubuhi wachaka kweroberia igo konyara no bonko ni go very fresh na bokuroberia ngankyo kora asili tukeliga bali mwensi motoligireti mwenda tagunchuka na senyo tinyomba cheno amaswat Felicitas Nyanchama na John endelea kushughulika hapa na pale no mwana leitu na soko chake merobelieri tuko tunakukaribisha korachinsa mochi umusocho eri kibaraza karikari tunakukaribisha mwana Steven Junior pole asali kuma no kwegena waitonga makubana echimioro atapona agendere na masomo na wana mwensi bali mwibwita makuba lakini mwenda takubuka bono mambia kwenda seskuru birasime tunawashukuru na ndetoko batainga fanya bidii masomo naro ekerobwata masomao nigoko menyobugu mabuli oganetie mwensi abali mibali mwasokire bono mambia kwenda sekibago maitembaro bakoli michieli sana aba mindokoro South Mugrango bakoli michieli kabisa babo getanga jinsa kianda bagendrete nekibago tunawashukuru sana abali mwensi makwenda mugondo bono mukarego tole chaya bande nelirema abande nenchagwa iyo Nairobi siao no konyora endagira igobe kumukia bali mwasoira se chi office chi secretary mwensi p toko basabira maye kiagara mwachakire lituko no bali mureme bogani olende mwarosire mandasi chabati endagira ya ire bono mambia na sio rais mtu ameamuka na ashapika chai ashapika mandazi igo bono twabasabira maya mwensi p bali mwasokire go chiasike bagona bali mwensi muri nyombe kiagara mwigwete bobe twabasabira maya nyasaba bwatesi bali chinyagitari twabasabira maya na bali mwasiriro nabamino tunawaombea mazuri ndi nyasaye abaye obole mu mashabiki tu timu hapana kosa team following team diaspora team chini ya maji karibu sana asumurubulio chinga kisofike motangi ni metano wale masumurubulio ya Vansi Kerry abo maserina possible tunashukuru sana ekaramu asoire asumurubulio tochake igawika omoelio wendera gotobwa tutomere ujumbe yao otonye soma simambia bona manganda tokorekana ime na isiko yense ya Kenya andro Jumanne finance period walikuwa wanalegesa kidogo andro jena house levy abanyaregesha ebe 1.5 lakini korengana numuri kubega seti go sapa manyi bali macho sense ya Kenya pate abale na bado go change kuroko boko go chia sokonde bora bugena bona house levy ya Keira ke abe 1.5 kwenda senale Elia 1.5 nandera agende otarole ibono linde abamanyi belichi abamanyi bamangane finance mangana ye economist so mangana yebeze arumba manyite lakini ne batena wataregesha kidogo ana bara iki 1.5 abuna sensema ya housing levy na bande baligererigu akose manjuri nara na to nyora sega seti torena ngaki ngaka kamati eri ya mangana finance igende deri kora ona kuria atorena kigende kurigeringane eri bataraye kiase bunge enene enerichi kwanirwa boiga babunge mbandere komo jigobuna boika baligere libarora maswara ayalengeza ba Kenya mbaeti finance bill yo prime likolengana abanda bagoteba abanda batatiga bayeti Kenya nyore chibese endeske gochi bosio edore goromo wasiri bobolendi boimegedore kindiki amana wasiri bande bamitika lintuli Susana Kuminja amana abande nigo barenga sensa meri ya Central anase county ya Tarakaniti ya sensa meri ya Chuka anene kerobanda tako kwanira igoro yoko kore binyugwa byogo tindi ya sensa meri sensa ya Central keromuro bedo yuga ora etu so ikanetwe enomokonyi bumurai bwense rigatika shawa ekarbarwege kurega tindi go chia saba engi bamarwa sensa mwasiri bobo chenu na atete buna amarwaire amange nigaja koretwa na mufinyo ni binyugwa biribitanje amaroira agerire amaroira mentire mwasiri boborendwe beketro kindikina atete na bono bachukuri kwena na chirese sibuya okiasa abantu bali bakoni ebinyugwa abigomo rai umukonyi bo murai benseri katika shawa na kurete osina de kurege tindi okiasa abanyanyimbo anene bali bagosegeta amaruko kogendera asechinsemo aho akaboli abarai babanyanyimbo kurwa sensemena ngaki ararwani marwa
ekerabwate nyamukami okonia marua gose kerabwate chemimo okonia marua agate ari na yaya bono yaikirenga kieri tutagete gosiria marua akurwa sense merwe na boredi chiga ba county commissioner amo nabadeni ba nyimbo kubwatirana county commissioner nabanya nyimba mo naba governor kubwatirana kwenda kibina ko korabare miremase amo erigo korobosalia asiji county imeyense yake yes ego no manchu murigeria ayo ngati yali agendete okoreka sense ya Kenya kwegura mangana yo bacheno naendelea neritukuri obacheno kwegura mangana yebinyugwa binyugwa na ibikale koleta afya y'abantu yabembeke gima mono naenda basa bange nabo bakari gutumeka mfinyo igo bonatika turende afya yaito nabo turari yobugimo buya kumbe kwa banyorire banyorenga afya yako sio nzuri sana igo bonatika tuerende tuechoke no yobugimo bwako ngire abantu bange bakari gutumeka asengencho yogo kya ni birengerero kolende iyo inadhuru afya yako igo bana manga gendete koleka sense ya Kenya amangana yechibesa cheskuru ntwaroche abalimo banene go bagendete kolera kabisa muna bese chinchi saini no nyanga keki agera ni go babwata madeni na makabesa mange ntwaro libitume buni chibesa chikogorwa tukora chingende chibesa chikogorwa igo bano batayiri chibesa chichonsi buna serikali yategete batabuli tangani mbagendete korra obokongo ayo na yanda mange turanyora sa magazeti asemambe yabono kolende ekitoganetie korwa sole neri bono totebye nganga ikwabo kirikorwa nyasaye ukoigorero korwa nsemo kiye naende mbara byaba oganeti na barabu banyore ujumbe naende karogo ndali Facebook mwanchu murigereria nabo like you comment you share kiagera Facebook nto wata friends ya bange sana batata nyore gwetera se TV abo chinse chikonyo kole no bago tonyora gwetera ase mitandao nabo ko like you comment then you share endero tutomera kerangari kya unga nkaibwa kirikurukurwa ene mbarabya bukuganiria lituko ligia igoto minetinga ngoikatura sensemo ya shout out egere tukwane go bali mwatumere cyujumbe endera gutuma ekiagara ngo kirigeri tore asegekege kirebosyo Cyprian Marubi Kennedy Gimireri Gisemba kurwa diaspora yabo Frederick Mititi yabo Paul Gesimba goseka Siano tuwabarigania sumurubule ya Divina Onkeo Mongina Salome Mukeira karibu sana sumurubule Ewe Nkaju Nitai Jacksons Ewe nga mwasoire nyomba yabo Judith Hill yabo Mary Morara yabo David Kimoriano Simole yabo Dennis Marube tuwabarigania bene asumurubule bila kumsahau Regina Gesare ayona mashabiki kurwa team diaspora na bangi bago tubwate yabo Jaden kurwa Afghanistan tuwabarigania bene asi umurubule Ebyo sana mashabiki goso ime yumurubiri ni tumara tokogendra ambaka omwere katondete ko batebina na ali akora kandi tukoro na alibuna si county ya Nyamira aba na usabanyaruka basironga guys mbaige retigwa maigeri kurwa se university ya Kisii karobar kora wana Dr. Losi karobar ko kwanero igoro na kibata kere ko chora no ne karia ba ochigo kora ochiasa matukare bosyo anene karonaro jena baiboli na borokia mbaso meti mbabole diguna barua magiria maya ochi asabana babo elinde uno engo jasa matukare bosyo kwanya no mwana na manyedena ingiago chigo kora oyo na ali akora kanda ensemeli ya Sirongase county ya Kisii intwaro jane na basae au kurujinsema au ntoro jabasae kurase ensema ya basi abasae kurwase ensema ya Kisii mbanyarde bakorwa ujumbe ochiase osoro yoro mubunge osautu mugirango ekerwari komodeina asi como governor we county ya Kisii barikora wana Dennis Mosoti ali naruje barwe the statement ya baba dena ya bonorende abasaba mbwacho etekerwa kuruka simbo mosae ebaruka no soro musaba dena ya gakitiga amaskani abe eteba bune mokuburabura muburabure mbabere wose mwenzi ende chikwirira buna gocho mwakere wojibosyo abantu batwange buna into abasaba buna abasaba abantu abaite birogo bagasaria bakadebire ndo soro na ya bono ningagiye ikire otakego siko mugavana akore mirimo yaye achore tuase county ya Kisii bana bali babo basiboigo abanyaride bakora uchumbe yabo bunarende amangana ya maskani arekana se county ya Kisii ase county ya Nairobi ndoroche umugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja naigede ase kamati ye bunge ye senate yalia
ekirare kwerera iguru y'obutumeki bw'ekibesa ase county ya Nairobi na manganande karakorda na yadika okwana buna serikali ya Nairobi nigebegete emiroberio na kwerekana kiego konya bamenyi be county ya Nairobi asesemeri ya Shakahola ntwaro jena 63 victims bali kurwa sensemo ya Shakahola bono nige serikali ya baonchoire babeire ki witness ki state abaje kurwa borori ali ase ekoti ya Sanshu eyera sensemo ya Mombasa bono baje kurwa borori batebye serikali na abanyanyimbo buna ninki bamanyete kiabete asensemeri ya Shakahola ekero bado meberenda de koliwa ase ensemeri ya Shakahola ayo naragenda de tukorirekero ase county ya Homa Bay bono nigo egetikia Kabunde Kenya dige kuguru bene kero muwasiri bobosombi murukomene kibujo murukomene geta sensemeri akegorege kibene ikambani ya mabono yechindege niri ya tebedebuna ujuja ko bosombi kurwase county ya Nairobi mpaka sensemo ya Homa Bay igitie kibono kego irubene se kera chigo tumegwa ntoroje county ya Kisii nigo yabe yagwakirisha tu ali na mo county secretary ntabo uyigetari agakwana lika ili mugabana we county ya Kisii bauro simbara tekerate debuna egetie kirago jigoto konya buno mogusi karodo jigotumeka asensemeri lakini mona liboliane na alikwe boli sara mwanju sara no mwanju wirindina egetie Homa Bay kero kikiabere intubo na mogusi tuajira sereke egetie Homa Bay intubo no mogusi ngeti kitokwego kali gotobugori ndagere to chiali Homa Bay ebugori go Nairobi ingeti gitu ya sunega getaerera osento tuale airport nara wordia bantali na intuno mogusini kitokwego kali montagandina ntubo the state house tukatwara na Central Bank ngamopoli bono ebibere buya mbiroro ngakibigo kini production ye county ya Kisii tangira ndeti ande na changira neri lakini wonto warodense mo Homa Bay baro barete irwegeti na bakubuguri ibintu byabo chinsu cyabo cyamyoka Nairobi ibintu byabo tikarja byamyoka Nairobi mine ibintu biribigo sare kabwa nanda nabamantu ba travel madera babo babone jiribusano mpaka Nairobi nalitoro zika kamega alijiribusano ne mweka Nairobi tukoraba kabana ba tena na bako Nairobi nanjida ikaiga onyo na jina kore cabinet yan kina bono intubu na bagosipa kwego Mondorande de bara ya suneka ngoro suwere ngatebe ikongo lakini bona gantena state house na Central Bank njiroro na jido kwego gali state house na one kirete moro berito yo korekaniro after some for a long time now absa was a Central Bank nebengi akabeiro ororo egachega kini wa birengo taline ngao yaro satigwe Oralende we really need egeti kiendege kigiasune kiarabirige kai nyuba goteba gusenga ki usena ki anga barigire bone alternative place to nyegeti kiasune kia onya sai utali appropriate buna bagoteba some of them na intutonyole because we must have one bono buna Kisii county ntobwati kitogwe okele bono ega Habara ito tabwati go se to babwata batari gukwana nande kero the same ntoroje na umurai mukonyi bumurai wenseri katika shawa ntare ensense media center oretire meroberi bako batwera matukata tali yoko revive amangana yekawa uchira ali amangana yoko ruwani ibinyugo bigotindi anekere ko majikora kanadene na nkurwanira abantu bae abantu ba center sara aire kambia turaraka ujinse majinde gusingo simeka barenge kawa ngosime kabarenge bintu karama mpaka beretram mauga bono rende era bona bali baruguru baruseriwe mangana ye wave baruseriwe wafers baruseriwe mangana ya madenya bono mugusiere akubarurogoro meru osakubarubo ikoyo gosakubarwararia abara itutabwati gose nintu tutareba koregana nigo tutariko impress into gose abarai abarai mbali kwempress ba bantu moyo metu muntara nyole buna bono muna ko batabageni bayigoro of course mbakwanire tekawa nechinse mune gichabo getutu abo bantu basumege tekawa lakini bono mbabwati abantu bali bako ba hope nga gendra gusumeke kemerieka abange yachakire koera na kogota semegondo namba tuno na maugayo hakuna watu wana embrace yo nga obole miobu we are only seeing tea
Ani chai yuna endo ndeta yogote inga story chai ngia osebwatia machikalia kaniri mwana kubikwa sumu sangerekano buna balimi yani I think our leaders mbata gitiku embrace ebintu binde tobe full of tobe all around bata gitonye nature yoka nanda bantaba ke babwata na endeteli kubakonya not even a bonus. So I think they don't negotiate mbata gitikoleta ideas ngwanda bali benchmarking at the counties mbana gocha bata banga karoto achiete kiambu ntwaro cha bantongo simeka bali igana karate mango na intugusi tora harate now ondeta yo yani otete ku impress como le miate we kwera bweka kanaga cha embwate tiga bono renda se county ya Kisii tiga badri ngana rio soro no mugabana nida base metu ya bande kyana libono ligo kwane rioka na ligo kwane rioka ngwete ga bantu bakomajani yote osoro no mobe yote mugabana no mobe lakini mbara beka priorities chintanga njomo gusina ntiri chi that's true ikyara bona abantu bande na iro bakwane bamochioyo oyamochioyo kila litu kotonya kwa mochani buno mogusi I think it's high time buno mogusi bana batakira baraibacha batebena ya enough is enough ngakito gusuka ujibosyo buno mogusi radio twate na renda bantu batakire baje bali platform yogo kwanera na kitoko menya bunegesa kukyomogusi teba buna ene to ikasike tuacha ibona bona bagusi barabun nesegi bateberere no bosokusana ekyagera no ena mabaga yegasi gorona turikonyora buya no jena tubwati principal secretary esali batete esegi yabete gati yabarai bakaboniga bad nere yegendete korrekana na abagusi into tonje tigisegi okorwana matanga okuburukana ikomono tigabarai bari batotangine goraria babe kemeroberi mia yokwera kina kibao konya omugusi oyo otakenera gokonyo gusiko basema bwari tigato yanda mwamu yanto tigena ebitina yani omugusi eyanjete bie komanyana mete omugusi eno mogusinde lakini ndende ndito kotaka tukoro kimbwembe okana no obisi yani montata yotakana abuna bono nchenga bwika ino moria onyoro obisi ali ngoro na boko nya ndiko takokwana kegusi ali bono tena unataka nani unataka tukusaidie namna gani wewe de asentine yeke gusi boni Swahili yeke kereke gusi Swahili yeke gusi lakini bono agwe kongi kabisa alia tatageti lakini gogo ikasande abona baraba kwana eruga yabo wana impress the language kwana ali bakonya lakini atata burimo gusi aye baba ingana ko be level another level alafu na ndende mbate matema tukarba igure factory ose plant processing plant ya matoke ko igure factory igure utabanyeti alafu na ndende toka ne processing plant ya avocado ikine kirenge kiyo minto Brighton but as of now timayeti how valuable go say how benefiting banana processing plant na avocado processing plant egendeta ko le mirumo because ntu arochege ko European investors bagacha bakarigereria but mbaka bono iga I'm not sure nga is it working abantongo andongo bali kubali cha avocado ntobwata avocado gusi matoke na aroro because as much as mutete ko igorege ntoke bwata magendero bikamora amanya the production korwa sabale mi abanyene because ntogo cyo kora imbago mulimi we kora imbago mulimi tutwale a lot of avocados mpaka torale there is need yoko igore processing plant nto igore processing plant bosa avocado abantu baonetikale njio how is it working up to now? Ndo ngandorigireri torena ngakie kuwake anene ase a county ya Kisii na Nyamira ezigorgona agricultural production chirichi kurwa mangana yobole chitakiro gine birango na kwasiri bobole apa kwasiri batakire ko kwaneka mono ase ji county chibere no mu wasiri wa agriculture bobole omo manye kabisa no naye mbako mongnori onkamo manye mu wasiri wa agriculture mu wasiri health nena atakira manyekane no wasiri wage bara nena atakira manyekane no wasiri wage se kwenga nenja bana wasiri batakire ko bosyo osuguma no ene achenda ye county to mayana mangana production ne to kwenda skuru otayoteti no nyenda production ngo konyere mangana graje ngo konyera marwaire kiara monte karometa arenchara bona mete no akara bana babwa tenchara ngwasiako
eba otwara kwasi yako gaba wasiri bari babwate emiremo batakere gukora kwanyana bado na bantu bamaite mu wasiri wagirika ningo bamaite mu wasiri no bagiraje county Nyamira ningo kwanyere tumaite oyo mobieka no kwanyawase ninje bieka maite babirebo se buso montori okarari mashinani. Yeah, by the way, those are the abantu bali bagokonya key pillars. The key pillars asa magendro ye county mangana mno bocheno chi obosombi obo agriculture na tuatevire abona bawaziri babwenerete ko bomostari bosirio kaliyo kororekana kabisa wikirania emirimo yabe kyagera bachipara chitabe chingia ngo chakatole go complain muntu na ruara tago cyo gwikanya gitari bwangu igo kangatu abarolje chi county cheito ibere at least bakorokia that effort yoko na gwikirania ria bwenerete ko babuda bwa abantu bagukonya gwikirania ndoto y'umu governor mwana barate bunga tali gukora kende ustara akora kende lakini tago cha gukora kirigintere era niga kurigiriria oversight ya ruchibeza ebintu bikorekane naba waziri aba igobono tima thinga omwaziri bwechi semi Nyamira ningo montara tateiga kurukunyarebe mwaziri bwechi para county ya Kisii ningo ntoko manya wanyanga abantu bange mbamanyeti gobono it's high time we up our game buna leaders bacholre be it no cholre no mugavana ko mubwatesia be it no cholre na bananchi it is now time for us to come together egera torengana ki agenda ya development igosukobusyo egera tukwaneke ntono kwaneka sibinto we are really trending on asigi ne bintu binde nande bona buna rero tukiriri iki iri amangana afya na bodo ina no tomo wa sirio bwa bajeno wa county ya Kisii na Nyamira na no todene ebirengo byo bajeno wa county no biroje mbiyabire se bado watu barengere divinde bingao wiki ndo abato mu wasiri bwa bajeno ase kurua county Nyamira na bodo de no mo maite no ero Kisii no maite sawi wete na mu wasiri na roro ase county ya Kisii nemero berikie takire kubeku atua gani erigere na atua sukire go jibosio kirende korengana nje gusintora akora buye bado tutugerete maiga sana esa tutuberete bintu gete bita kiro monta como choyo yo mojugoja ngoradore mwasiri boji semi como chiwale yo ndo mojugoja bono ontoliamo yani etoseberenda lakini asikaro kwanda sijiri chonchinde okonyore batugikaine amo bona krokorigere totebe kereko machikobana ekerokorigere aba wasiri kurwa sensemo ya central torigere mu wasiri Moses Kuria oyero mu wasiri investment and trade ngurwa sensemo ya central kerwa watu mokutano lazima afike huko tumeojo mu wasiri bubole ni bweme kidure kindiki kurwa sensemo ya Meru nere mede nebana no ire kerwa kanene bado no bwate sino endo bwate mete garinduli no akorwalia mu wasiri ba mangana yeboremi agrigaje ekeroma bwate ifora mwalia no bale kabisa bono injengo kumena Gusii ndaibono tokoba nonyene forum yechi semi ntwana kwara nonye mu wasiri ajete agajana no yonde bie abajidano mu wasiri wa ICT turoje barayi baramo bagumuharigani kabisa ajeta ali akagenda bono Gusii abokongo kiboro I don't know lakini nene tatonya goitera igo tatonya goitera igo lakini nende teribia metano nkonyorona no mu wasiri ase county ya Kisii aba wasiri aba ainse mpa turkumaningo no mu wasiri youth turkumaningo mbari washedi na bantu jijiwo sasa mbaro mbari washedi na bantu bamanyena kirentu mena ngogo obisikyogo even right now antombaro batamanyeti where to begin from ngora mudumie no bisiki watu ni wageni kabisa ange ntugiwa familiarize with your residents abantu ba county ya Kisii anga was the priority kero montama yeda mochiwa bisabo bobacheno onyarebe musubati yokorugana iga yani kanga watu wanajua lakini wana sengencho mtu anapewa kazi anaingia kwa ofisi kutoka asubuhi mpaka jioni agora mtu anamjua ona yawa Kongo alicho watanga obe oyane arolinko iwukoro kwa Madam Margaret okay so it's high time to call binto the right way to manyekane na abantu through even our actions umayetenge no tamanyekane ntonkero rakore gikomanyekane still
Biya sana. Hande ekaronare konya korire ibintu bitabo byane, kanare korire ibintu byana ali ntararara. Narigire ibintange bitatu lakini ngarigire na bitatu. Engate ekente ketangana gina inyura osomanye andonsia sore. Ekeroro sino mwalimu oromye gitari ore muriki bamangana ore goseni kirigihonsyo gukora. Imanyano muntu na arenko okorete buye gukobwa. Yeah, that's true. Neba no muminyo kyore nabo no muntu na arenko muminyo gete umwaki mupira na aro wagete nkuyo mpaka arase bitabo. Bono ngiri ekeroro akwe. Imede magweli na roro. Ekeroro akwe inkyora inyuru. Unabona ntunyorede Jomo Kenyatta inge kugartwa munyora. Ntunyorede babo charambogyo ingodinga. Antunyorede babo Robert Huko. Ntunyorede babo Dedan Kimathi. Tuba inyorede barase bitabo ya kumbukumbu inge kogara. Because you made the direct abandoned by the Baringo, but I knew you Caboni. You won't Ekerorase, Ekasio, Nicola Nechingu no Mokia. Yes, Tiago Corana Bonona and Boroli, Manana Barengo, Baca de Biocobua, Utaraika Virango Viri. Hande Manana Asa Yule, or Bado Gunam Totten. Tobogana Nandua, Nini, na Sendum Dugas and over principal, Naven school, hotel. No day. Naboko again, Corroyo and Damaya. Uenda sawa. Tiako be mboro likabisa na bono ndwa ani naye ayandi bono te ko barende na kimanyi. Ando bate kimanyi nero ke maide nero kiroji. Umuntu na alenga abo okarete mirimo yaye buya gukubwa. Bono chinga kiji oro naye do your best. Akarora aroro umuntu amanye na una enaro. Amatena bora arwe mirimo gete ibagandiro lekana gose umuntu na boro. Sure. No volimo. Namaene kabisa. Nabora aruasigete no eno entereba. Nabora nya entereba gete yote ai gali for example dero mondo tai. Gali no tu ya tu anya gendi mondo tai. Yani ogo firi una na ye mirimo yaoga. Lakini ndari ali ogoro ali batena gakina go joyo mbi yakwete. Maite mondara go kwando aserkena ke yondo kule mata bumesa bisabi. Gakyo idiga mbi yakwete ba otonyali. Na kwanyarira abantu asamabe usi kwanyarira abantu asamabe ando hakika mutonyoro mondo bunoria tonyoro mondo bunori nyarebe orengo mosongo orengo motoere orengo mo itebere yani ori okore gento kyabi lakini oye na ne arogwa tiga gwe bana inki ukwenyorerwa wata inki urochora inyorerwe nonyena soko limirimo nanyene kero kwarura sobiko bwenso monaro kunyorunga he was a very good timekeeper and what aspect gete ose character gete abantu bagutaka kueganga oliga tebiri tata saa moja alikuwa anafika hapa saa moja alikuwa anafika hapa kabla ya saa moja inki ukwenyorerwa what is your legacy as wiko bwense kosekaro murai do your work bunita keire koba because kero mondana what roles responsibilities and functions to kole bintu byo muntu onde stick on your roles stick on them colleagues bune bwenera tomete mondana bara abo mo principal akare colleagues yo mo senior teacher os academic teacher yes kora imirimo ya eri umanyete okarana eri gotungetie kore bimete Sara afoko nyoro abantu ngotera bari iguru yawo asigete mariga atari gucenda insebusa oyoro muntu akorera kabisa akorera aotena akorera yani omokorete bobe no na sinze meje chindemero okonyoro nabantu bakora imirimo erata getena kitu kidogo abe komo bugo era yani taroji gosenaye kirari yakirita kire korigereriwa ase no ali ajagete kare ende digato baba ngaini tomenye no bongaini ase ensi metense tari yao. That's true. Hii dunia sisi ni wapitaji. Kila mtu ni mpitaji. No baningo no ne pasu ne baningo no banoroli. Digatobe nyase nyasa dore equal. Hande to ko kilo monto amaya e karoto wendre ko manya sobu to gato manyeti. Mai donde mai de njengo manya miaka 13 ko manya 20 ko manya nini. Onde manyeti. Yeah. Kera ba tena mabuko amakweli mubukari. Igo bona teto tuare omoyo wo konya abantu moyo boko kora ayare amaya manga genda tari tukulero as school ya Nkaria matutu PG secondary school mbaitete yes nero mbabwate prize giving mede serikali buna njomondo bwisemi serikali yetetina ekromoko nyore grade gete go chigoro emini gete ngokora muleshere
lakini kama ukora go chinse muri gukora shere serikali yathina mugimura gwese kibese magiskunje akora shere tuna ba akora mademra lakini na mweteti amufanyi shere lakini onekera mwetete birengo bete ngokora muri shere yo wakana mbuya suzi nyasai abana balimu abamoyo mwana ababande omoyo geskuru ya matutu PH primary school amatutu PH secondary school eri tukulero ni bwa the prize giving wose enjere ya moyo ko motivate abarimu abana nabali bagosoka bali bakwenda university ekera abana bajojoini go jakira mutenyo ukianda abana go join bali university biamono ekera bande dali koroberia ase litkuria lero go murobere moyo go manene no ra sense manage school chinde kiri cya korda bieto go bakera kongore bagendere go kora buya heko kabisa baendere go kora buya abo gekyombengereke kemo gekwenda sense moya marani nko kinyorande lieta gego chikwena na gisanda towel bagende gusira umwana umunyaruka abana grendo umwana ngo tigarare school kero yamaje korekana no bosoku ngo bagore ekero umwana rende atabwati getamba keri kyogwe konya kyobochenu in fact bosoku mboro ngoro kana bole just ask me here so abana bo abanyaruka tigabasirwe kyagera abange kara matuka yo ikire nigo bagokora ki batari go enda school anyana matuka atano mwana ali outside ya matuka yo atano kwa sababu arocho busuku agochikwa enda school that's a good initiative eli gusira na gokonya umwana munyaruka diga nyasa konya bana banyaruka baendere gusirwa mono anene ase insito ya Kenya kera konya barorigana batigirwe asa matuka mange konya barana rende abamuraba bangaina usena no research ya mungaina aliya moborito ina rende nango mugore arenge santa lakini de byombe bitoko byakerana mbiyemano ekera moendrete korora emiroberi yogo konya abana banyaruka asingencho ya barabukogendera masomo ete baute kwenda eskuru badia kwenda masomo ki ngumanyande kiombe ki kwenda senseme yo ya marani ali batumanye asibago chorogo konya abana abo ekere na batoto gite byombe bimpress na hekaro bwate ekiombe kende na bogo konya karubo konyi go chiase ebyombe binde go chiase na tema go konya na bana tubwate kiombe na bana no mweta abantu bale barasogere koruwe binyoro na kubwate bese ndiga abo konya abantu sure ego manchu mulire twale nkoleri yogo konya nyekiro monto ndiarenge selfish angantro chibyombe bya nyene because those are people bago kuneka nenjira abantu bamenyate baranga tiga to teme gonchuria amagima yabana chintakana magima yabana chinyaruka una bachandi gitege karanya sago sesenire no bwatege ntoga nabo guchakaronye ne foundation yo koruwa bokonyi abange bachakire foundation chiakinire chiasiriru ne NGO bono bali bya bagendete gusira abantu bali bokonyora gwansi iko bono that is okay and naro chege ntobona ya peace caravan kurwa sabara ibich kanisa mba chagete engana yoko amasabo yogo sabera orgongorwa Gusii na korario molembe yes enkunyorande korande ngaiba kwenda guchia bara pastor baiga nari korali ntek somewhere I'll confirm but rende amasabo yo molembe na korario molembe nagenda tekorwa se ensemoya bara ibich kanisa korwa sorongorwa Gusii kwene kyango molembe noro maitense mitabwatio molembe gokonyoranga ibinto nigo biranete no boncherire nigo bogukuneka sana akiyeko gara abantu bangi bakuburia azimio lo moja ngaya ntoira nase okorobekane kiagera ntumanyeta mabe akora to no korobekane kiagera talibonsi bakwenda sokorobekana golia nekirenge kiayo korobekana abande no gusalia na kuiba iko bano mwanchu muligeria gendera gutubwate chijumbe ninchiroche timetinga ngai to koroligocha chijumbe twajirore mwatomira atigato yisoma semambia boniga akorende twatena tigatokora maya ekerore se akenye tokumanyana ekerora sense tokumanyana indi yao igoika tigarike komanyire na osekwenda asese meri yebiro atindi upana mange asetugarekero twara kwande korwabo na alibuna abantu barotageti orrekane go koramaya osena kwabwire indo na odede na banta bange bare komosumbwa Yesu abande mbatagete hani bakamuchaire meta babarsai bayitu kumanyana Yesu bogirani Yesu ne mwana nyasao linke kerodi twatete getamba kera kure getamba bono gikaru kia tandukirika nekirige sundagiaja ya chitemuga so chinsa kianda
alibacha kuona alikuwa mwana wa Mungu na ndekero bado Yesu atinde kwa ucio so mystery yumete karairu alia karori acha sabo mubera akanda kamutindeka abanyanyimba batetena mbamete karabuka abanyanyimba mbaigene Ikobono na bakwegena bataregena mpaka bono Yesu na abugete mobaite kiana abanyanyimba bali boka bali alia ani go baje go tena mwende motebe una achoibwa tabogeti alibwa iko bakatena ya motena abo karende ana rende roje mpaka makino usiso mazara boya mpaka makino achagire tari kare ikyara bono nonye Judas sibasa ko une cyaki ejugo moru Yesu cyaki akwewa na lekine mete bintone okosoma ali kwali sana ekibase jinge ichiachete kikumete cyaje kugora abore mu bwichimbera Abwaje tukugare. Wewe soma alina bokora na. Iwanga usaliti ulianza mapema sana. Kitambo sana. Akaya kujisirengi chinkego akarua chigweitwa. Akaya atana oyo mokora ngo nyundaria. Nero yo. Bagaje linda ali bagakora na bakorete. Igona ande to tebena bantu bali mbamaite Yesu. Bali mbamaite. Bado na bono ni kimwagi ujue ni yeye igomba mamaite bado wena bora bweno maite nyasa Yesu ngitora manya weka bono bono manyana ayaningo ayanjudas Yesu wategoze na bange barasobo bwao bakari bawe kabadi naye bakana Yesu no taraboka igotiga Yesu aboka senkoro yao nayo mayeni ngokora asobo mabwao te bana yori okana kiregendo beto mutana okana kiregendo Ikeyaya igirende tukimtegemea Mwenyezi Mungu baada tusialia kila wakati. Wacha Mungu afufuke ndani ya roho yako egere tokole vinto the right way egere tuganyoboruti bwae because surely anachachiria kabere is coming very soon to take us home. Ego karago cho tiganyorenga twabera bantaba ya tuonchuleire so that tuamanyire komenya na bantu bande. Ayona araye biro asiritkweria bono chamsingi nkelinga tutende mema. Tutende mema na tuweke misingi yetu asuburuti bwo mwana Nyasaye Yesu Kristo. Amen. Ama katika jera abanyagitari baitu bonsi abarimu bonsi na bali bonsi bakora emirimo emiya ekwena kibuna ngosukatore uchumi yetu ya Kenya. Ndurgo togimondo muoro mosera ibwere tutakina mosera ibutari ko baso mu Ensakia lakini mu minjolimi ere etoko banere Bamba to bamba. Iko kabamo na intu. Nindo jegega ni Nyantundo kutoka Liambasi Secondary School niko ndani. Liambasi kutoka alia sebunge ya Bubasi. Awote abano alimi yomorobero Nyantundo. Mbia sana. Hi Ndizi TV wakire Brighton, Sarah na Joshua. God is good and great all the time. Yesterday morning I visited 2 hospitals. So far for a word of prayer for my relatives and those admitted in Nyangena and Oasis. I believe God will heal them after treatment. Those who have lost their loved ones, we ask God to relieve their pain soon. Oinarogo Chris Koroboguse Raganga as a county ya Kisii. 1% Thomas Wundi the Nicotund na no ale me yomorobere karabale no murgio ye Petrus Kemto all the way from Bumachoge Kirongoroli abunga yabali baenda tutumaje SMS yabo wetera se number era se screen gorabo boigo nindo jembare bato medi screen anne karumoro videori buensa kinya tiko kururirwa ori osiasa na magendro karolecho otundo na piuto manga bari ko kwana mangana the state of the nation ninjiroje na ntoko bakera mbe mana karumuri tiri bagale yabena koligereria agotomaje SMS yeno asobo tukubokera rero. All right, mbe mana sana manchi murigeria se bali mukora abwatia. Na kiego yaro morobiri bwensa kiro mokonki gimanendo tayo nyora ndonsi kiagera tunajali sana bali yoko nyoranga banyuri tumambi batete gosoka marogoba ngoikaransa bali gereria nga kibono yali ngimambiri nabatigira inchira samangana yechi interview. Igawono na kiego gera abangi bali gete chujumbe mega yokora interview ya ngenti ngukigima interview yali ngimachua asabara ya ubabere kiagera
bandu medana bara kwane bakinichi sukari na machani onyoranga magana sarikire ase studio. Naenda litukuli gora no mereteli shabikirito sana aliniambia nikusalimie maiga asenjere yaben nandena na Joshua ntuliko morora na yeye msalimia anafanya kazi nzuri shabikirito kurunubia akroko Bismarck mukwa anyona to kontene niga sekretari osongo watenga Sara yarangiontita Ensakia Brighton no manyete nje bano nale ko manya bya agante inga kurunubia nkamanya nere Bismarck mukwa murugyo ya I think Sharon okay no mwana Eugene ande nkonyora ande ngutumire SMS gega nkosoma tole igona ntumita maiga namroche na mimi aliniona tunashukuru sana ende lishabiki ndro nanyola takurubunchali nimesahau sana jina yake mto manene bwa maskania ya kurashinse machabo nchali akitumene kilite achire aliniambia hey na harole Sara Tito for the first time ko barole TV alino yo mino Brighton makoli morobeli no ronganji titindi busuka asante ko tinsema chabo nchali we met yesterday yeye ndiye alinigundua sana tunashukuru sana asenjira yobekera ni ukweli mtu gona nyota mashabiki itabe yes wanancho mongena na nyora segete akantene tari Brighton tante edirieta antena ke tari amako na Sara mosubati dali ngamotabie akantena tiga ngore tena tange tidieta akante diniko terieta kina injina onko baimi yumoro bia sana mashabiki itali yako peta mashabiki ya mange tari ko kwana mashabiki ya manga akirele yego tubaji team J3 tubaji team chini ya maji barabuto ko bayupi lakini bakonyone mbako manyeti yes tubaji team following tubaji team mapana kosa tubaji team diaspora yego tubaji category jita lakini bonsi na mashabiki yakoba ime yumuro haro tari ke pikiara boni gabantu barase terrestrial TV bari bakorika turu SMS ya ndi batorigere dibia sana kuna abona otorigere tero kwa tema nande medine na ndo adede na bongo shift korwa timu chini ya maji au timu hapana kosa utomesema na timu following na timu following nyere akoraria ke igoro tena pana ngendokera nawe bafu nawe telioyi akono wesi bikaigwete ngikia na timu diaspora ndi bakora wana Kennedy Gisemba tomire wiki sijamona hii wiki tumedingiga karo lakini rende sijamona hii wiki montona Cyprian on Twitter nukwigana waitonga uko sawa Sam Kennedy Gisemba Antonio aranga ukabwato muchando tusinyune kitogo ngotone myakero wontora rangirikura nayo ro manyakero bana twenda sensemo ya check ya busara rato mnyokia sensemo imitandao turama mbare wa tubile SMS kyabo nyiro kikora gense ya munenu so magini tunga kara sister kara to kwenda sensemo ya Tenacious nero woja studio na ndara dena alternative medicine ngakirinde to kora rende toko nywa tobwe nebiru kunyobiru to gendrede gotochanda kera litko twende asante sana mashabiki to bali batanganire gosubatanganete kuri kagwetera Facebook Ndizi TV News Digital ndo chenga Keystone Chari agota mapema Nairobi yali gete kale sana karibu sana Daktari Henry Ochoki korwa Itibo City korwa Kisii County no ali mekabisa Dominic Mongabo Mochengo good morning abegete moji yobwancha ne abawata wa Ndizi TV am watching live from Pipeline Nairobi Kisii tobe amo kuna abantu abamogake wanchira ndenga Gusii ntuliko baamo kulende twanche to baamo una abantu bande bako baamo Jaradi Matureti koronya chichi no Nyachichi Secondary School ime yakimera ward bogetu bamasaba otebanga nonde mabana baminto Walter Rioba ndani kama ibada korwa Embakasi Pipeline Nairobi mbiamono sana David Mogaka good morning baba dogo Nairobi tuko pamoja mbiamono sana Lilian Kemi agoteba good morning korwa Kebirichi pamoja Dolphin Morali shabikirito baba korwa diaspora kulende watebetenga mahali huko tutangoja kidogo good morning alama yobwancha nikosema ojio bwancha na Sarah Brighton and Joshua we woke up today healthy and safe we have to thank God for the gift of life without paying him anything no complaints no request just to be thankful to be alive have a fabulous Tuesday and keep on for the good services you deliver you really make our day better I am behind you watching and listening until the end biamono sana baba Dolphin
Ikana Osiemo, morning everyone, morning to you too. Grace Ongwenyi, count me in from Kijauri, Nyansiongo, Omogaka Matembecheke Soraben, Madukani, Chijini Kisii, locked in, Choja Tambo, Nera ote Bwakire, Bwakire Minto Mwensi, Mwanyagetinge, Mr. Georgia Tambo from Nakuru Town, watching live. Emily Mobasi, Kuronyali Bali Masaba, Lia Nyoka, yes, I got well represented. Asante sana baba Emily Mobasi. Richard Ayoto kutoka Serena Malindi, Kilifi County, agote Noale Mechisemo chia Serena. Charles Luanga Ugato Noale kura Nyamira County, na wale nomorio Jacqueline kwa mboka, agote banga talikuru ororono nyanga ke. Ukiniita Justin nitaitika, agote bakuru Morako tuko pamoja. Bro, asante sana. Leterine. Ukiniita Justin nitaitika. Asante sana kwa Morako. Nitaitika. Eric Okari, Omoigo Papa Gichoncho, good morning team Ensakia, Sarah and Brighton, from Sugubo PAG, count me in. No wala tatu maboko kwa Richard Mosema, Maba Josephine Mora, my brothers Lawrence Mogendi, Jared Walter and Joby Mchelsi, tuko ndani Ensakia hadi mwisho. Edwin Omwenga, Koroka Jiado present, watching live Sarah and Brighton. Carol Omamo, morning, watching live from Gulf, tuko pamoja, tufanye mema tunapoishi duniani, ukweli kabisa. Mokogoti KE News, Mokonge Bobasi Bugesaka tuko locked, ni Mokogoti Umandere, watu wasaidiane. Asante sana Nindoche Edwin Machabe, nere na Amaro de Nyamira County, Burabuchi Bingombe, awate wanoali miyumuru biliokwani Nonsarigo Beg, Helen Nyabuke, nagatia banda bange, Asambia Samuel, awate wakurwa Kiogo, niko ndani. Asante sana Thomas Aboke na hentura gutiga magega, awate banga uko ndani kurada Great South, well represented. Okuganilia abantu ba minokuru sengera machoge chache, una mama minokuru kwa Doris Kirbo and the entire of the late Moses Mbunde's family. A happy Tuesday morning amuka, a happy Tuesday morning amuka na mufanye kazi. Mbiyamana sana Thomas Aboke na korotite. Morning Mr. Brighton and Sarah, let me congratulate you for what you are doing in the studio. Your work is always perfect. I'm requesting the management to consider you more. Asante sana. Thomas Aboke, unajua hawezi kujipiga kifua. Unawacha mtu anatambua kazi yako. Tunashukuru sana na sisi tunakushukuru sana ikiagera kwa balisha bikiri tukuru Nairobi Dagoretti kirali tuko. Hiyo ni kazi nzuri. Kwani walimu wako banabarabwo chinsemecho cha Dagoretti tunawatakia mazuri. Echina ichi SMS na sana. Ndio machabe kwa nyesoma? Yes. Bia sana. Bia kabisa Sambia Samuel bia sana na chirode. Ambia manasiba ni mtu Muhia wa Kandara nere kwenye ntara soma. Agote banga no wale Kandara town well represented. Bia mana sana. Bia sana. Kisto njali wate na mapema mbia. Iko na mapema is best. Mapema mboronge. Mapema nero kiregento. Bia sana. Bunesroga ni yo nero tutumeka no mwe msibi wodi ya Masigi West. Nere omokonyi bomo speaker. Kumonogedi bwe bunge ya Kisii. Oinchako bo bagaka. Odena mapema mbia mapema is the best. Mapema ndi best. Arabona mapema medena ere yo ya momincho dim. Medemo zeraibu. Medemo zeraibu tanga na moseraibu. Medemo mincho dim minero korete bindo moseraibu medere. Ososo manonye ne buku. Moseraibu mbaro. Bali bako ganya baleteru kabisa alia. Ando tarire de moseraibu medena bako ire baraka ya. Man, that's true. Alafu mwalimu ana OCRI. Akona alikuru. Kenyatta Natara ntokoroche na ule memorable. Kenyatta Natala, yes. Luanda Teresia, Malava, Kabaras. Pamoja. Tuko pamoja. Mwalimu onganye to OCRI. OCRI Mr. Kina mwibirigi lietara gote banga toa muntu we secondary we high school Omagwa Mr. Omagwa na boko inyara Omagwa na mwenyero mwalimu itomu ya sana olego sekia mangana sia raia agatote birenga tendere high school njena somete nya Kongo high school gote banga toa muntu agatero gote nga toa muntu
Aya toa muntu kubayabaya. Ai musaiga. Ani arota karaba ngwana mbaro baka tuarire very early in the morning baka imukire bacu gutwara baca nebicure masara bono buna gwate bana bakwire batia wira mo besanza oyibisanza mega amauga imoseke na ume onera rusiti sati bugendu bamambyo baganyarimo gocha dirimo gotera toa muntu nero magocha rugagatime no ndeime korotamba oinyemwe ya sagero atano ari memory choshwa narombori ya skuru kina wasome tumezi tulisoma ndoko bado de skuru jwe de skuru na somete yo poroso matu PH primary school ngasoma koru emo koru nasari metinga ki nasari njari ngombaka class 8 nkaende skuru ya Gusii ngasoma form 1 ngarora Gusii ya metu Gusii kwa the freedom sun ngatetika ngene nyakongo form 2 kakora form 4 kajerende ngajerende to kanyora naye semo ya bugema anyway naye na inchen somete ria Simba Junior Academy Dio Simba. Ria Simba. Ria Simba. Simba biara vingi, I don't know. Ananso mete Junior Academy, nkaruro ronga enda Sengra Government Girls Secondary School. Agini ngasoma form 1 na form 2 akeigo. Ngamanya kwenda Tendere. Bia sana. Tujitu maji record yinga kiantu beiti tau. Agno bia tinga suspension you might. Kwatu. Ati? Suspension ni kwatu. Aina biro njoni ndo chunya mai kujiza kingine tena senza meri ndo mtumo tukirudi tunaenda magazeti tutarate ba yo zara Jojo de aire tutarate atosa ngayazo merde mpaka magana yuko para kebabe Yo sasa meti buya yo tarado de la que na somete. Skuru ya oto de lo ve que ruenyabu abantu bakane school fees. All right. Yambasa somete. Tema itra que no. Sawa Jojo. Twenda senza me yo ruenya then alipa na mpesa business number 888090 kero we kira senza me yo and amount obekemia yamo account name Ndizi. Yandra kubeka chintura jingo kubeka na choko nyora libagari okomobui o 10,000 asimambi yabono na boy ko manchumurigeria kero kora no kogosolia lipa na mpesa business number bunerega buo amount emia ya moichoka account name Ndizi egero shiriki unavyoshiriki mara nyingi zaidi unaendelea kujiongezea nafasi ya kuwa mshindi wa asubuhi ya leo. Shilingi chiribu komisio pesa kidogo itakufaa sana. Bia sana doje Kenyatta na Tara no Arabu Kenyatta na Tara yeto di konsana di tindi kabisa Malava Marava Kabalas pamoja de Kenyatta di tindi sana metero abantu bakoro Kenyatta timewe tenga kia Kenyatta timaiti lakini atombaro kile kibake boli mo imbaro kile bake inge badaro kibake lakini ndi kibake ne economist ya tokonya sana tujirugelia yumbia mano majuma rito enda sense meri ndio mutumoko tukirudi tunaenda magazetini tumaya narari airuburta situkura lero asinsema cha magazeti kutosuka nero ndi Steve Bonsusi Joshua gasini ya obono na yora korabune mechenda ko kartumaya ko ina na se entunde ya magazeti Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii.
Pastor Gilak wa New Life Prayer Center and Church Kisii anawaalika kwa ibada ya nyota, yaani Abrahamic Star. Popote Abrahamu alikanyaga alitawala. Inaitwa Abrahamic Star. Ibada hii itaanza Tuesday, yaani Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi huu wa 6. Kuanzia Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday tuko na ibada ya Abrahamic Star and cross border anointing. Wherever you are welcome. Utoke Nyamira, Kisumu, Webuye, popote ambapo unatoka, hata kama ni Rongo, hata hapa kama ni Kisii, njoo. Mungu akutendee miujiza na ishara in Jesus mighty name. Walete wagonjwa wapate uponyaji, vipofu wapate kuona, vilema wapate kutembea, waliofungwa na shetani wapate kufunguliwa katika jina la Yesu. Ilikuwa Abrahamic Star. Ukaniuliza nataka nini? Nikakwambia nataka nyota. Ukanipea nyota. Nilipewa promotion last month. Tena kuna promotion iko kwa njia. Ilikuwa inafaa nipewe hii wiki. Naongojea. Mwenye alikuwa ameniachiri kazi, sasa amekuja nimpe kazi. Kanisa linapatikana Itibore Nyabaro, kando na barabara kuu ya kuelekea Suneka. Kwa maelezo zaidi, mpigie Pastor Gilak kwa nambari 0725628724. Karibuni nyote. Ayene bundi, foreman, omwenyene nyumba, Gusii Nyakonda. Uhuru Superstores Limited, nige ukorentera, zawadi offer. Kirumo buko yomo, bwesimiti ya Bamburi Nguvu Cement, Bamburi Fundi Cement, Bamburi Tembo Cement, wose Seti Tile Offensive Cement okugura, nigora iraniriwe, ekerengo gete kiebesa. Kirumo buko yomo, bwesimiti ya Nguvu okugura, nigo kwiranirwa chishilingi 10. Seti Tile Offensive uiranirwa chishilingi 10. Fundi uiranirwa chishilingi 5 nabo igesimiti ya Tembo uiranirwa chishilingi 5. Buno kugurime buke menge, buno kwiranirwa chibeza chinyinge. Rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited. Asamange bakine simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV. Mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii. Bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wasoko menta. Na bogo toikera asugu twakiresimi asinamba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo. Gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Boigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinya obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao korwa tore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas cheskuru boigon korwa tore chilon ase abaremi na bonchoreria ao ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebi sukuma spinach nabogori ebituma nabeke tinga yane nanyakon ono ngwati baisanya biashara bamiri
Ni musoni mo gori chibesa mukorere biashara tiga guikaransa isiko ne chibesa chire musoro. Wane tokuba arigania musoni microfinance. Ande bwensi ogane chibesa cyo kore biashara, use biashara bya nirense. Nabagucha musoni tomo konye go boost e biashara byaye. Igotore imeo chiobo songo asa magacha umoja egoro bentanga ni barabara ne benki ya cooperative. Usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni microfinance ya masa. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Mbia mwana wano mwanju muri Ndizi TV akaruto rasense merinde ye studio twataka tukwira sense ya magasete nande mbia mwana sema mandete utomachi SMS chino go cha se studio saro paitege ndongeyo ekia bunekero kwara so miro se kwa bichoiri korwa se kinyoro okonye kinyoro ekyo Hebe tari bintu biko bora mete ndabro ko berbia barakine karobu ate bintu bike na beta keiro konyali asikwarure kose nonyena soro korwa Gusii to debe no professionals bali bara se county bara se ya Nairobi kose bara 15 jesco nere ngakwa bagro ke songo keri okoira ni okobako kojika back to the community. You are giving back to you are giving back to the community. Back, yeah. You give back. Nere buya sana. Na ekra so ruete. Na bokora ne school eri kwa somete. Gose school eri mwa somete. Na boko ligi arumina mo bekam. Mwakonya bana na abana abanyaruka gose mwakonya no ne bitabu. Mete ko babuya sana. Kubwa gotiko ndiro ko na kwa kumina kejoreke. Bantu mba somete. Gose eri bantu mba somete. Kumba bande ba chiete. Bakatike gap between the one the rich bono ya reka. Ko nende buya to iranere. Ali asana gote bigoro ya amangana ali center tagwali ko siro mwana munyaroko mete inganje digise sana ekarongo abana bago siru gongo igubu ya sana kiaga na bu future ikiani ntungo era to renga ki ntungo expert ose tuarosa lakini bana kero wemba wa mwana abune kero ateno somi mwana munyaroka wasomiri wasomiri ensenge somi mumure ati maidra kine mwana munyaroka wasomiri wa Kakamega omanyora Mombasa yabana kurukuna Josh Mobegi Nyarej Foundation. Yes. Kurukuna Josh Moegi Nyarej Foundation nere okarego konya abana nakaireta abana jiskuru bali batagete go drop isari batabwa jiskuru fees meta abana go drop bale namba wa school fees nande ogendere kwagaja chinyomba gochia sebantu bali batachibwati needy families nando rairira abantu bali batari kwenyara kinyagitari bali batabwati chibill bataranyore beseri ndumete besenko bolere sa kabisa oyakoro kuna Joshua Moegi Nyarej Foundation nero kara okonya nere litukura rero okare koira center towel ali ekyombekia ya system ya ngokoro primary na nyakora primary no bakwira rero igobo nondo jena angeji skuru inyaiga tiara konyekire kurwasi ward abaho tiara konyekire kurwasi foundation ye mwete nakitotena mbuya tukumakira mbia mwana Joshua Moegi kwene kibuna ngokonyora abana abantu nabange baokonya ndite tubikira nitwena kina ngokonya tole abantu abange kabisa biya sana ikine kiorokererie kiya onyira abana banyaruka na batababaye na batababamu abo ororabuna abana bikinyuru bagwenete gokonyo basome biya bachigokonya na barabu abande onye nechichoka nabo mukwebeka mugurira bali muchichoka eskuru eri wasome tupaka nje ya imenipea mutisha ya Simba nero manyete bakabo kwira no ne bitabu sara hono ne lina to jonga Joshua Moegi Nyaleji atotebinere ujusi kinga ina bonya tari pesa nyingo gotumeka lakini eli ubwate nkoro yogo konya meta ndo barabwate nkoro yogo konya lakini ali na atwara bado atatware birengere byo konya gotukumakira mbiemono asiri tukorera rero abana korwa siskuru ya ngokoro marieta na makama komusana bana bebe skuru yo boroso ngokoro primary na nyakora primary chigira se
bunge ya tutu jaji north ya kwithirero ngorra tore to bwatia mangana ayu gusiro mwana bwe school igento kya muhimu sana kiengenjo sana ose ngakiora that is very perfect. It's in order, very much in order. Yes sana abantu buna bana buto kubonera todo tuaranga ase binyoro muntu urengere irigo unajua ni foundation yake na wagwanja dhalira bairi bae but ame opt kutembelea watoto shule na ndorore obokombori abana ba gutwara maita bantu bari batabwatia mabera sara na ro mwana maite ndiro konyora na kotebe no mwana konyora maega ebisaranso yange bochokete piyere te megideskino jiwigara lakini monto na bale kenyora abo na babwate besega kina bokora no mwana ne swento mete swenter miasta lakini monto hani asibete na mwana otalion lakini wanoje oyorore bana batari baye tari bayo mai tari bayo that's true tigatokonye asitokonyara abantu baro barabaya abantu barabaya na the more you give out the more you receive na lakini ndio tari kwenda na the blessed is the one that gives not the one that receives not the one that receives so tigatonale kwenda when you give you receive so much aigo bano mwancho muri mbia mono na arorire Claudia Nyakezi yuni yule mmoja no barasomoro bilio toto ndasa magazeti toike ko kuna keigo tumanye ku kwaregania omugani ito ngwikara se studio biasa tuenda sesemo ya magazeti omugani ito bina wika producer rero unatuambia kintura cha kira method na tena uruenyi tetura nyuria abantu uruenyi tubagana sesemo magazeti ni chinya kwiwaraiga manju muri uruenyi ndororo to kwa 10,000 asemambi yaboni ento kwenda liba na mpesa business number owikabu obeke 888090 kwa bekire kero kwa bekira abungo tebare account name Ndizi NDIZI amount beke mie 100 tego beka jisire jikwa beke nyinge beka jisire jibere jikoba beke ibere chioga igo 100 toma kero wa tomire chintura jinyinge na chi jikoira kubwa 10,000 asemambi yaboni endelea kushiriki na utakuwa mshindi asemambi ya aboni eyo riba na mpesa ebasori ni anji ni kyombegeri ya BLC receipt number 002660 igombanjire de kyombe tena banta bambara byaba to mondra bole maswali ama lakini abantu bagesire ayikanya kwebole maswali abange abantu ba kwegezera chibeze bona mambia ayawati karari kwanya ko meto kwenda na sigete kwanya monta ko chibeze sigete kumina ke kiasa benzu bonere nje ngarguza bimi usabete suma yo kwanya ndere tatumie dibigari ayana bese kwanya wali watu miete bigari hii ni mchezo imeidhinishwa na imepitishwa na receipt number hiyo ya BCLB 002660 igeni mchezo oire go ahead abana bare under 18 na buka batali gushirikira kirenye ko above 18 no gwata 200 asimi yao wabashiriki biyasande tuira na sensemo ya magazeti yeri tukorera rero abona botambe ni ngotware gazeti ya The Standard. Na nchini ngobate gazeti ya Daily Nation. Yes sana. Na nchini ngajita The Standard language ya na I understand. I know what the nchini Daily Nation. Kora uja Standard. Ngonyara. Gazeti ya The Standard bejentanga ni yeri tena Ruto gives with one hand takes away with another. Ini gazeti ya The Standard tena no mura ibense ni yako kwera no koboko oira roko. Tio yedika kiwari kweli. Like this freedom of the media. Yeah, freedom of media. Bari gete rende buna sensemo ibone ringete sensemo ya financial bill kero bari ngete ga buna fiat fuel nigo approval 16 na ndeni gere 16 housing levy nigo ere 3 kero ba korta monchorerio kero ba jete kora review ake magiga rende ya matiritiri meta matiritiri na buge tuwe no bwa simiro moja na bara ibande na ba Kenya bono ba nyekiri 1.5%. Content creators ribate bure nangoligere ribare bono imete riyade tena bora rigere banyero sipi lakini bono yadiga the 5% kur 15 igo 5% bono tora rigere yake igo manju bure leo sina sara yarako ba 1.5 content creators baru seri gupi lakini bono bari kuru seri yadiga 5% igo bono 1.5
na 5% yeri nyemente ile yabere tu odungo ligitore percentage ya meri ya 3 tajugwe kera 3 go 1 to kori azenze mo withholding tax nerabu petting bono ni yeko 20% nigo propose 20% lakini banye kete bakanye 12.5% insurance 16% nero yadiga 16% income tax nerabu 32 income tax nerabu 35 nerabu export levy yarenge 10% bono ekronew banye bekire yabe 17%. We are past that 3% ya. Mobile transfers ni yere 15%, bono banye ke tika ba 2%. Lakini bate metake, agiro mo rigwe seteri ke Naruto, au kwere ryo kabako wo korio, oirero wo kobe. By the way, speaking on that, yotara enda tambe, enjendo chenero eiro bolito mono ase gazeti ya Daily Nation. Anche murigeria omuriki gazeti ngotebare ya housing levy na tuateba ya achire 1.5 but yakaro tu ayirigiri tu anyolrenga tumeiricover tena maradufu alafu naende reduced digital levy content creators na tuateba 15 ya achire 5 but naende ontoligie yuna na bego nyara sinaliri VAT era ya petroleum products era ya tigarite 16 alafu lende tuanyolre increase rental income tax from proposed 7.5 akanyeki 10%. Anda bo mobas membo bugia matiritiri ose. Ikiaro jamire go. In fact, ebili yo lero na liego ikasa magacho yibunge lero. Ababunge bachiku propose their own amendments. I don't know what will happen lakini ndo na racing nchukwa ya chakera lero no yenge lakini aranga tikachibuata like that. Getibona bemere meyo koruba. Ana tyo tuganyena usiruta kwa rio ko koli oirero kobe. Bada indurigereri yawadena bono muraibu enseni ganchira nde gokora amendment make as a controversial taxes emangana ya bill gochiko ikiwase ebunge litiko liarero nino jega dead Kenyans leave shares in listed firms endo junior ligeria boigo nindo jena Rupita Nyong'o takes on body shames in Sunset outfit lakini gente kanene ndo je kemorekeire gaigase tukura lero na mangana ya yumuraibu ense igoro ye finance bill nindo je gaiga bali getena 7 tweets away in isolation endo jigure nanga kirende 7 yakargo tweet asensemo ya isolation ine beja gatano na kabirisara beji ya tibu atimangana mange mono lakini ndenge na Ruto gives with one hand takes away with the other. Na injendo chende mulikeira ngati ya Rigathi Gachagua mukonyi bumuraibu ense na prime cabinet minister ose secretary Musalia Mudavadi okoranga there is a Gachagua versus Mudavadi battle for supremacy ningo bwate chinguru ko boyonde eyemaga ya Rigathi Gachagua korekana ko ridicule ose ko okore mokari yechitaro chayo mu prime cabinet secretary Musalia Mudavadi ko chachinsi chaisiko andu aroga kumwakilisha sana muraibu ense Dr. William Ruto onokoranga ya letre tumbo joto ni nani akona mamlaka makubwa kati ya hawa wawili kurenda ya ekeragocha abarai kurwa sorongorwa western baachire bamokonye kusase defense yemo prime cabinet secretary bagotebanga hapana yeye anatoshea kwa sababu anawakilisha rais nje ya nje ayirende tigatora yatiga tumanyenga inkigego chakobana inde gati yabo lakini karotokore sara amaraibu ense Dr. Garamuto na ayete kiro Montorols chae timagina mbaraboka banyene bakobora ngose na wana siasa abande barabuka banyene etuskurina Musalia Mudavadi lakini wana oli ni yataketa kuriria mangana bilateral nkiba Kenya kwa tani sijinde njeno je Gachagua mbiyara so kubatania ba Kenya igasi ya no mo deputy mbiyare kabisa ngo tote buna daktari kile studio. By the way, it is Gachagua versus Mudavadi awotebe daktari kile bo yes no ale me Onolende
this abara but they were given their mandate. Egana kitu atanga mpesa kwa swana. Yes. Kila muntu na yetu eroli. Yeah, everybody was given a role. Mura ibu insura na kyako. Na bakora abajina na babujenji roads. Kashagwara aenda muzari ara tugwatania. Abiesana. Alafu rende omo likyo likuru Pakistan. Olio nyatko bagusire Marshad Sharif. Bona ngina nigate birie kigambire kenene gya Pakistan Supreme Court. Buna uguito ko mwana oye nigo kwachagite kurubereri wakorwe sense ya Pakistan. Gono yonchite gukwiraga Kenya konye ukoroberi wako guito kwaye gose it was hatched. Abenga bune igo gwaturageretigwe sobo galia akabwatu gwika sense ya Kenya. Ayo na iro bulita sepeje 10 na mangana police split abanyimbo ba splitly overcome promotion wiki ya etantu arona aralitie chi promotion gocha saba the senior officers 514 kulende according to the National Police Service Commission bagatuguterare ogochikoko ayuna arondo chairo bolito nelinga na kifamwe ya mubona ya irirwe ose asoereirwe asokorwa chi baby toxic baby border echichaletira madara mange asabantu olubekire gutumeka igasensi ya Kenya ayundo chingana ara yu turugunya gusoma mange montigenya ore gaseti yaye kando chukwebanga toso sense moye kuya ya mangana afya na daktari kira sense lakini ndio nabugwe somera tough times ahead karo mangana makongu yakara babunge na ndebali 6% fiat na ndebono housing defina bera bete kwani bono kwa ndora sense ya 16% fiat asa mangana fuel na export revenue bado sasa asimio bado babwate kedi bakubugeria matiriti bado sense osase beji ende saro no manchumudine markete na itumbi ningo bono arigere nande ko chikomo swera uyo kabeire omwasiri bobo ndi poime Fred Matiang'i as 1.5 deal nero wasere ina bono nande ko ikachiko ira na sekambero ko maswera mo rayoyo mo cabinet secretary mokoro sense kubatikana na mangana aliaru ara current transaction korana itumbi bado tara motiga mo rayoyo Fred Matiang'i ninoje former principal secretary in the Ministry of Public Service Youth and Gender Diri Moro nigo bono ate birebuna oseninga ki akargo abaire free in multi-million shillings Nairobi National Youth Service hani agoja maiga ya application by Director of Public Prosecution koligo kotukuta ekinekyo ayunigara sebeji ya gatano nomo ikasetia the standard bono Museveni nigo esokina otabuna ense ya rwalire ense ya rwalire ni ya Uganda tali ya Kenya yathiri tangani kabisa gesense ya Uganda etoka uraitanya kotena tebena ya ensembo bere lakini bono ni tangani ntunde tangani Museveni anyare ka tena ya na igwete bobe mbaka bono anyare ka gotigera omo prime minister bwensemeyo tigati nkwana yane kena bora bugena yane Sara ase miaka 36 Uganda President Yoweri Museveni niyo wana angela ni na yaya ebimo bya na igwete bobe limba tana confidence amatarira tana bakwenda na machukumu akorende na atebe tena oyure bobe bone kenanya ataka delegate responsibilities goji ase prime minister ase familia yaye ekari kubolia amasabo wrong serving Ugandan president bono niga tena tomotige asama sabo ayo dantonya ligere ritorore na ngaki agochi the region so can climb moko era sense mwe bochan na bokola daktari na enyamae yebono ni bwate alternative medicine kiando arojina itakariko betuji AstraZeneca kometo nya mwebira marieta AstraZeneca Pfizer Moderna abantu nya baja kigwe banani ngene ngo jakire ngokenyera ngokenya ndo ikere te booster gosekanya chinga kinjireka ba kopetwa mangana makongsa daktari na bago tevina mpapwate mangana alternative medicine dirende ora anywalia orore na kiekoba ayundo jina arara mange ase ega seti at standard konna bokwa nyore bwesomere amange asinjere yao yoboikero na mangale lakini jina gochuteri alright na mangaro manchu muligeria lakini na gonjiri so twara gonjiri makina gochuteri so yento gara na boko nyore gazeti ya karobu akiri biego koro mongwana olio o Daily Nation koro mongwana ba Standard igolire gazeti ya okora Taifa Leo
nunua gazeti. The Star, nunua The People Daily, nunua mpaka The East Africa, uchukue somera yu propaganda na aro, olengana kimo president boneso, kiri maisamaro, aikui raisi, iyana kwa babu tambe president gotenete venga bono nsabira ni ninyu guete bube. This is the first African president, gotenini regote banga afya yangu sio nzuri sana, nsabiri. Aine kumusabira tole na bali monsi barualete bapimiru batokiri na COVID-19. Tunaweka katika mikono ya Mungu. Asensemo ya taifa leo ikaratheana ushuru baka makopeka chikoroni bathana Ruto asalimu amri. Na baka motebeta abona rinde Ruto otemire osalimu amri asogoke ibintu bibere bitatu. Ayuna ararikira asensemo ya taifa leo siasa sapaswa borizi katikati. Siasa ni wono ya bagikande gati ya ichi Inspector General of Police na National Police Service Commission. Imepasua katikati. Maisha yangu yako hatarini. Na Ibrahisi asema huenda makateri katika sekta ya kahawa wakamua. Okay. Odena ya bona banda bakare kujikateri. Haini dunia ikona mambo kweli kweli. Maisha yangu iko hatarini. Maitena tewa no mukutano yetu konyo kora matukata to mufululizo. Akataya serikali yabaka ni hotel tokole tomejikateri. Nabajira tukole lakini ndende atayete ko ina kibuna nkorrale enanga kibago kora. Narayo manchumulgerabo. Roje nagashagwa kare korira nsenga kiegare. Nzine ngomusana. Sara Vero Beri na daktari arona kibao kwa nenda wanu wanchumuligirire daktari oratubulira sigika twatigana tenere last year. Last year. Yes. Last year Yo daktari kwa jamaa daktari gara chete recess. Dada mwaga last year. Daktari ya mpaka mudinyo kabere. Lera lingo maramate ya pnuia. Yes. Dueba. Nara jaga iga. Yo daktari konyo una toro mudinyo ste go konyo 6 months. For the last 6 months. Wewe tu diga ngoti. Ai da tense ne ngomzan. Incho mwanjo weri torane mambia. Azomoro Ensakia. Torane mambia azomoro Ensakia Jumatano. Torane mambia nana siki. Obe. Daktari anakuja sasa hivi. Za mwanjo mweri Ndizi TV ne mambia ngia ngotigani na Sara ana daktari. Sara kama ndina daktari wabairo mwaka Joshua, daktari ya tuliachana 2020. Jadi kama dige, tu ena sasa mimi ndio studio. Asante. Ndizi TV.